Күндүк карачылар бит дараболарын бу бейитнетта кис берибит тагыста Латын Владислав Амосов бастакы сибирский батальон командира Лат дараба. Дораболорун да тоада очередной дебхат Сибирь капситибит сен индики боллар деден болар. Это жөн бу прога элбе булла. Чогонотон тугарыса хаяк битен болар капсиyak бит. Бу билеген хамата ту капсиякын баруын ден жон тоонер жон тугары гынан багарар. Ким бирну жонлар баалар ден болар. Кимера, конечно, барты шүйдяга, кимера беш үйдү болар бу токта бола лек, бик кайнар бит я. Но рахтан көрдөккө бартынук ботак. Аргайдык, Россия эстенерер, аргайдык. Олар бу хериге кайбата. Уна кайдак тагаланы кайар кыгык. Аны каттыра кыгами хокуду кытта, көрдөккө кытта. Я жерне дойду, Лохан дойду, бай дойду, кайдак каттыра кыгык. Но көрдөккөтөн ана булу кытанак улахан дойдулар эстебиттере историяга. Ким даганы ол Римская империя ду, там Османская империя ду, эстеден токуйда балак булат. Монгольская даганы тотта. Ол кемигер. Антугада бир кемикален ох болар дем болар. Капкаттен аны мен ханабар жондар аны өйдән эреллер. Бардаганы билеген отон элбэх активист бар болан капсет эти различные направлениялах деколонизационный бир төбөлөргөр мейлере киренер ол жондар толкуйдан эрел болтар. Уна ратта бастыгын эпидем курдук на голодный желудок лучше думается. Инде жондар уже хайдах аларларын. Оно эти Россия эстерин ду эстибетин ду биремете келен эхер ону бары да өйдүллер тохтар хамы тохтар өйдүү жонор ити сосиаттар боктар Казахстан Средняя Азия он ути Прибалтикалар генди ол хин ол жонор билиминен эрел эхеллер тох болторун атакити эттинди херени кайбаттен уже үһүс сала боланыр она кайара билдибет тоодjakka bir iki yılda tuğda ebilliğe üstü elbaq keyine qandı battar qatçı keyin дополнительный булбаттар elbaq вооружение keyin орботтар денди bu bandık kırık Вот именно жон идеват херде. Херине барда экономика бахара. Халлат билин уже билинге хериге халлат тугу бахар. Баран так öğrenerek alır dem bu. Специалисттер надалар, техника надо, экономика бахар бартын. Кас снаряд, кас самолет, кас танк оңолдарын. Колобора бу неместер неместер хевеске сөз кейбуда денетти. Тога дедахана Германия самолеттара, танкалары агая оңорор. Эте, хевеске союзун союзунда бары оңорлор дага дем болот. Онна ол Хевеске союз фронга хелер кемигер кене экономикадан полностью бомбигалар это дем союзунда. Англиялар, Америкалар. Ол курдук билен эме бу билинги биремага уже бомбардировка орбаттар. Ол гынан баран олонугар станция дем бар да хәтта. Онда куханыкты шүдүк түлләден хен тугарыты хен көмөлөктө дем болар да. Билен калабара уже самолет кайын орбат Россия. Танковый прицеллары кайын орбат. Ту кайын орбаттар уже элбәте хәтта. Инде гынан бу ханан гөр Ирантан о шахеттер тылалар тогада. Северный Кореядан снарядтар алалар. Ол уже диагноз хәтта. Ол ен билен хәри биремер нада, хәри битерә хәтта. Россия каттан. Калабара бастыкы мировой сериге Германия, Франция территориясы бар еді. 200 километр Парижтан тур еді дем болар. Сүзбеғанды чугас уже. Ол гына баран каттар бұта әді. Атын сирге турар, ол гына баран каттар бұта полностью. Ол кәнтен ол кәнне қатчап бұттара, қая бұттара дем болар. Ол күрдік әме, білін, Россия спокойно Украинаға аңарын ғылын әді. Оны каттарын қалы септен болар. Тік каттара чақчы әді. Анда үйдің кітті кән
Хайда дойду херелеспет. Теһе да ол билеген Индия, Китай бетне поддержка. Индия, Китай бәте интерес тахтар. Эме Россияга. Тохто Кытай Онлар белән, Кытай а? Кытай кенникер капстек бетеп. Кытай улахны күсек. Тоғада. А так, білін, бұлан бұхытынан уже улахан беле бара тұр хәпті. Россия ылытыгарден. Оны қолыбыра утарсал жөн әлбәқ. Россия ме әпәппен дағыты. Россия, конечно, ылын барба хәтті. Но андай дуга утарсал жөн әлбәқтар. Бұл мен әнедерін көлдік таз дайдылар, приграничный дайдылар. Ажықын құтталылар хәтті. Яқына ыныр әлбәқ поток беженцев. Ыныр әлбәқ криминал барда ылан қалар ден болар. Ол онтан немекелер куттаналар, ол ен кайдагар булык цивилизованно хаяктырын багаралар. Набур эти билин цивилизованно хаябы жонлор арасында эти форумдар терьяллар, организация терьяллар хәтта. Барта кихили буларгын хәтта, барта аргайды хәтта. Улахан серийте вакытга вак. Но мин көрдәк буна онук тавылдыла пыхлат Россияны хәтта. Ол ен эме билин уже иккис вариант уже хагалны нәредден булар. Именно экономикатын эргене резко. Билинге андай жолар ким даганы бит даганы дойду уже бәте самостоятельно ботах именно технология туар. Онна бит даганы дойду уже урку кудук бәтин бәде хачымат. Онна бәтин колобра экономикатын кыен туппат те кайты. Әдді қаз бидді корат, қаз бидді нехелек те самада талшын әтілер әдді. Бұл әдді танковый заводы қолабыры эвакуацияланыр Уралға жәдір, оны тұротылар. Оны принципі улахан 96 ғыпты. Темір барса чуғас. Уаттары бәлерін кені, оттықтары бәлерін кені, жонлары бәлерін кені. Барса компактны, оны үлләбінден бары продукция тарбытынан бары ден болады. Тан аяқ смертер балалар, конечно, это. Но, в принципе, оно аджатар хүддақ ырхан это. Билеген, тугар аджатар хүддақ простой болла. Көрін это бұл, ақайретті хәлі ағабақ техногенный уже білін катастрофа болар. Әбден лук болар да. Бе ол, это, дизель генератордан олар ырдақ бітіне. Бұл масса туғынан олар ырдақ бітіне. Білін, бары центральное отопление, бары электричество, бары телефон, бары интернет-связь. Білін бұл интернеті бұған бісері? Все, бидді платеж бар бар. Жон каян қабынасы бар. Жа уже то это сұрақ әрі тарханар дем болар күске. Анту отылан кәбіс әдді қолабыра жүкускай грейін олар өрті. Оны төлі хаппастағы темалағаты. Білген боланы грейз-2 тұттылар, онлары турбиналар американскай. Америка билин бидди баттан бihensep арарын бihensep ол турбиналары интернет через. Биенлер onu кайын үлетер кактыры хох. Онтон аны корат барта ол 2 нитка газопроводкалар. Бу батта битти бит. Ол ен аны билин Россия бартын битти. Бәйме аспыт күн көрдік түпітті. Қорат бағада тонна ол, кірі қораттаттайын балар. Білінсе, ұлған қораттаттан оқтыр ден болар. Яқына специалист тибет Джон Хох, бары хериге дебік кірлі, қатчы Хох, оны бартын ремонурға. Оны тақуйда, қайда, күтаны қанала жонлар баралар ден болар. Россиятта. Едіңінен Россия бәтар гайдық кихили bu общественная организация через ылла халраты олла будан үшөй болот. Чем bu эдибит та Хевеске сөз ылларын хагана. Хевеске сөз ылларын годдук. DPC тохтагох ыйна камна сылбаттар каябаттар оннукка тиен барын биддер эде тогата. Тояттар ыллар кайын демис битеренте. Таяхны эдүллер маны дальше бардаганы уже кандай сон açıklığı bildirir diye болар. Onun o гуманитарка быхабыта. Ол Америкалар быхабытыр в очередной раз Россияны. Он ну кати дебеккара билин пока что барты вилет дагана пока Джон кыл елгиде диye кахытты. Билин болса хери бите ден Россия кашта страшно гидерди.
ол сүйчүгө тахинчаны халлааттыптен жоқты. Қаны көрбүт. Отон Жауна тоқ болар билбеттен ба. ағаланы нәрде тикардықына. Кадыров объявил кровную месть сенатору и депутатам Госдумы. Эти тох как бы устои общества уже этот разрушается в Алладе. Самый главный устой общества, де. Эвитер эти нучалар русский община орбуттарын, билим барларын хаян эрелдер, баттан эрелдер. Начали Сыганов, де, корбутун бу дату болду. Бу. Бастан хыганнары хагылылар. Той жака жондар бары кимди токта дей ога. Ол кетен мигранттар, ол кетен бихекелер болуп кетти. Сразу мигранттар. Бу мен бастан хадар мен ахай бадам улаган русский общиналар хетте. Эме бу доктора. Выпуск пара ну бан хетте. Антон кенеки дедим эти специально орбуттар хетте. Эти провокатордар. Колобра билинги биремега хетте. Бу колобра кинлер хака хергер тугара де движухалылар тугара ораллар хетте. Тога дем болар хетте. Бу тасы төттен ФСБ көрөрүм, БД көрөр хетте. Бу хүччегенен тынча ки олар өлеп тогота ким инде бу сепаратист, ким экстремист юненер дехте. Ким бу тогота народтен барым буну кытабы жонна кандап алыр дем болот. Кайда как их вычислить хетте. Ол онна же бу тахаллар русский общиналар хетте. Кимере же таханар кыргылар хайылар очогона ол ки тулуйбат, уна даккан же тогота народу камста хатыр дем болар. Онна бу же көстөн келер дем болар. Или ол батсафка хурьер, или тоққа хурьер же көстөн келерлер, омнук жонлар, все. Олар хамиян барандар кохоңрын бейді біті. Қайғылар даллар, ду, ол загненсе дайыр куатар ду, қайы ду. Өтчоғын ол жонлар қоқтар дем болар. Все, народу оқыдан меслер дем болар. Именно лидерлары выбивайдерге бу жонлар надалар дем болар. Оннасы bir особенно хаден русский община кемер қатчы берер деді. Оннук сақалар қамсасырын бағадасырына кинерге кемер қатчы берер надо деді. Ол клубтарга таймалары собраниялары бу мете үстүмсүгө качы кемере угарын кулдук этти. Сака бизнесмендер ме качы угалар этти. Токулдук теме. Кеме арчы жейте хайдарга таймалары. Биле хок бутта үстүмсүгө. Надада хок болла уже фраза хок оран беде жамба. Окудук кинлер эме кай хака, жандык патриот сака оннук сакаларга ден кемега ден качы бере ду токту ден көрөлөр алла дем болар. Он ол русский община провокациялар, ол через барларын камбаттылар. Отын ата түттен эме активисттер булар буктарын уччалары, ким наха радикаллары, эти ультраправый радикаллары, булан баран туттан баран эме бе хайгогар буктар эти болттар эме. Бу вот ол тогата эме барда кадда келер көңүлүлөрдөн булар. Тээ наха банжитта амадасар конечно хайгыла доктора. Ата кол аргайды бәлем мунистан мандыкча тогата ол хакалары кырдыга тагастаалактарына ну аз карактарын сабаллар дем болот. Колабора бу бир үстүмсүлөр ондук көдүбүттөр бутта. Кенере дружина орга таабытыра хаябытыра ондук мандык токтандар. Онна бине кандабалар дем болот. Премьер биттади. Уже Джон Барта өйдүр, Антал жыллары ФСБ провокатордары егенден. Бары өте тоқтары халайчылары да бары полицейский дәринетлер тандык. Вот это. Онна билин календар аны бу хакалары хериге өте хажалар дем. Бу тогада сакалар тугар ден катабытыра. Онна билин же бу хамай жомутун хамай үләле камны хакалары бәдия жонру барлык хериге агитациялар. Эсо онтон болугар торактыр ол ахмака тиеннер заград отряд булалар хәтта. Бу вообще күлүле атыйлар дем булар. Мотиваторы атаки ден атыларны билет заград отрядтары. Мен истен барамын күлбүзү багай дем бу. Барса вот как это Новояз атыныга атылар дем бу. Заград отряд болбаса хәтта мотиваторы атаки ден күрдүк. Жа олхен һәм бир этинник русский община улаты туру билген даганы. Блин, чем хуже дела на фронте, тем тем они активнее будут в данный момент. Блин, надо. Русская община, проект ФСБ. Что делает русская община? Это, ФСБ барбыт на фальдалдар. Он варайдёк надо.
Мен туга техи барым сахаларга оннука киримен беремен дию. Бу бары бир лахан сыйга бүттен көңүл туга кисяшилер особенно Кавказтар тоже оргибу ханнах олаттар. Хага да хедемтер баллар. Киндер инни провокация кирен берилер. Специально футболар, МВДлар бәлері провокациялар. Кимера тағастылар, кимера қайылар. Джонна кимера ханыр гүйенде тақыр қайыл ұлысаға атаймай қайынен ол сыйепті. Оны қағыразы көштік кәліған қағыразы еген абордылар. Даже бұлды просто таққан плошықада қойдынар баларын ағам бейелер, оны на контроль ұлалар демі. Оныка кейлен бермен. Именно бұл ФСБ, МВД-га, это русский община қатчы оқ болғанады. Именно қолабыра бу полицейский öldürülen FSB'de öldürülen hatta. Olanlar eşek kiki gelir hatta. Eşek bakki gelir. Eşek prestiler diyen bular. Eşek bakki provokasiyalar. Bir de daha çabuk diyen hatta. Ol МВД'ni, полицияны, вообще спецслужбалары, армияны kaçta hoqalары kınadı. O kaçta hoqalarga. Kolabır bu haqa yere milyardına kaçı verir. Rusya'ga, Heri'ge, FSB'ga, armiyaga, barasıga hatta, МВД'ga. Ити бары ал росалар таймалар. Ол ген биз дача бут ити хахайриттен бидде карат, бидде грамм көмөс, бидде киле чок, нефть, газ, кубометр таксы хоктак дем болот. Хериге бары хоктак. Ол ген билин ити улахан территориялар уже законные военные цели. Ол онан жарсан айканалатты. Ол бара биз акалар нар кайып тем бул. Агаяк септе. Жан учулар албактар биз таккан баттылар өтө. Нутун агаятар хүтә простой. Жакускай тоңран биз таккана 3 корат. Не республикан аралар дем булат. Неренгри мирне Жакускай. Бу 3 корат тоңран биз таккан. Нехленде кели нехленде агайыр. Биз акала канда бурык. Биз деревина таксык бут. Биз дачабыты окпуна токпут. Каразы бары сөйі ите сағалайық бут. Онна бары те улахан тереттелер элтиштуаттан тутулуктақтар. Эдде бары более-менее самостоятельно дақтарына білігін ГСМ, оны электричество. Оны бұға батты хүдда барасты. Кусту бардың линия леп тұрар. Проводын бұға өттін дем болар бітті. Сол гирляндатын. Изолятордарын. Аппаратын оқтардың бітті. Kimi нотайға бұланылай деп екерлі. Газопровод әмен нужы етті. Аны рукугуддук қолыбыры туғары аджатарға әдді бомба надет етті. Взрывчаткатты. Туғары хәли хәбен надет етті. Білін қолыққа бұдан әлбәқ арағына техника бар болла. Ручной инструмент. Бардың оның оры етті. Бұл 5 шуруповерт етті. Практически 100 грамм тротила. Антон бензорез тем бар, алмазный дистах. Вообще страшный кюстевик. 100 килограмм тротил был он все. Оно красок. Батарейкалар портативный. Портативная, или бензиновая. Бензиновая. Половора моста бар бетонный. Он на пару ол билет Канада дем было. Канан арматурада бар. Беваттасын бітті. Аны білін кіра компактный тоқтар балдар. Газовый резактор. Ацетиленовай ду, бензиновай ду. Кислород кәлмағарат деланар. Аны білін техниканы кәлбәті. Әрді трактор ден күнді болар еді бұтты. Барта онна государства бар ден болар. Кран, бульдозер, улахан әте. Вообще тяжелая техника. Білін дәлейді. Любой трактор, любой порлық тұрын сөп. Мостанок торонсы туу бар оңорукка эптен болар. Аны билен хүддә деледде кислород. Әддә кислороду заявканан тайманан алалар дәтен бу рукку билеме булла хәтта ул. Хәбескә сөйсәгән дия. Билен дәле итте. Аны жидкий кислород закасты куһап. Аны билен химия просто әлбәттә. Бу интернет торговля әлбәттә. Билен спокойно броматал куһап. Спокойно галлетал куһап. Арахны
химикаттыр, концентрированная серная кислота атылы қояп. Интернет через. Барда яқа қалан берелер. Ол түгін рәхәт қанада. Анонимный. Тоқтық оларға дем болар. Оны ме үйрете қанада, оны бере қанада. Кырсык төмен ада, бітті. Оны қандық бағар өстіға көйеген дем болар. Біліңгі білемеға. Білің қолабыра, әте Украиналар қаян бадыла дей, бомбалан. Нефтебазалары, таймалары. Білін әме бұл хақайрия мен тияқтыры. Бұнан барын уже атынлық Россияны бартын білін бұлан дем болар. Экономикатын тобуқтатарға. Ал білін хақаларға дейхін бармын. Оқытын білімнен кірдік ас таңас қағанын рахан кәмінер кәлияқтыра. В любом случае экономика ғылларғар рахан кәмінер кәлияқтыра. Мен соғынысыларға көзі соқты хоқ болған. Табақ тағанарығы да ас таңас барда күнді болуға. Қандық бағар жоғад, хәрін халауы дәйді одан бетер болады. Ата бе жомудан үйрек болады. Мен бәм дәребіне анық жо олар бұсым күрдік. Хата қандық та хәріп. Бұл өтін. Ол ғынан бұратын бұл өтін. Россия ол хәриге бәлемнен хәтә беске сөз хәриге бәлемнен әйіннәғай хәтті. Ол хәриге хағалынан әстебеті олай өсі страшны болады бұлай. Онтан білген Россия Германия бұдық бітер бұл хәтті. Ұғылан тауылан дем болыр. Пускай не после Второй мировой, а хотя бы после Первой мировой. Ағына қайтақ Германия гиперинфляция. Тоқтағоқ, барта күнді, барта кәмче. Жанлар страшно безработица. Оны кәлдіғана, конечно, Россия ұғылдар дем болыр. Сирай гуманитарная катастрофа. Ол оны тоға бұл Жоқ бәдет яға. Бір бәбайды бұд, бір өтті бұл бәлерік яқтырады. Бұл тоға Москва деді. Бұл білін ғыразы напрямую Кытай кітті, Американы кітті көпсеттеует, Корейны кітті көпсеттеует, Японияны кітті көпсеттеует. Бітті бір ақсауыт етіға кім қайығай ұтары бары демек, тойықына армия қатчы хоқ, ФСБ хоқ, МВД хоқ дебек, қатчылар хоқ олар олар. Оны сақалар әтәділер, бір қатчы төлебет все. Бәбіт армияның орғы, бәбідің тоқның орғы. Хандыка Кавказстанга башкарта ханнары онны хагалны бихендер дак олоруктар аданды. Олорук болуктар ади. Булай. Бу ожы холобра хама это советторбуз, конечно, тогата олоруктара. А так бу арахана жонор баала диди. Эверестада паскачиннар это. Кендер олоруктара ога это. Булас будук Булас тортилери. Оқтан түстеген хәтті. Ама Эверестов көрін тұрады хәтті. Бұласы бұғытар хәтті. Кемері лындады хәтті. Или ол Паскачинду. Или ол Жирковту хәтті. Или Шамаевту хәтті. Кемері лындады бұл ол бұла хәтті. Вот, ол хен білінгеттен уже бәлемені барат тұрар дейбін. Ол кәнге кем күстәқ, кем армиялар окей булағылар дем бұл. Отын сақалар бәбәлер бүтінті бұхарсыр бұқты. Онды пас ұрақада хоқ болу жәді мен? Албыттың ұтчылары ғытты. Главное, что Москва мәхедәветнер олады. Бұл, ол Москва көн мәхедәвет кіна оңырыққан да бұл әтті. Бейін Москваны ғытты границеві соқ болу әтті. Бия кадетлы бастан Татарстаны Башкирины кытты быхарсен надо. Дальневосточный республикалар кытты быхарсен надо. Онтан бехалы тиерлы история болды. Ол онугар бе ол көмөлү кутум септен болар. Башка Татарстанга ду независимостьтен отстаивайдырга Давид армия бутунан тайма бутунан катчы бутунан. Чону беха тиектер да хугален болар. Онда бе сразу ол Америкалар, Япониялар, Кореялар Кытайдар кәлләхтен өтін бе талап өткен була. Аны бары білін әсі бидде тәбінде, аспы кеме бітті. Бары Кытайден күттілді. Ол құлыт санаты әтті. Бұл бе кемтен әрі басқалын оқпыд, бейтен кем әрі қаяннағыны
камылыга дем булар. Onun уже энергия дойдулар ди, кыра дойдулар. Ким да келери камбаттабат бу тугата. Монголларга тиенген этен көрөрдө. Дэ бу Кытайга камбаттан олорго качыгытын таймагатын бартын көмүскүтүн алмасаргыдын бартын Кытай буджулар ди тагына жоло херкет якын сөптү. Таяхына киндер Американы кытта касталлар, Кытай кытта касталлар, Россияны кытта касталлар. Битте onu ол быйгар быһарсан олоролор дем булар. Ондук тойдулар баһамнар бу хатта. Ну-ка. Это временно оларенер булади. Уже то хоть имперской тоқтар империялар уже бара алжанлылар, уже последний империялар да халдыр бултыр. А так британская империя жамбуда уже хеттон хол болла. Второй мир Бу до этого испанская, французская, эти все это время, короче, государства получали независимость. Ханга сорс тахсанхер, тахсанхер, тахсанхер. Так просто время от блин каллади. Он же норбит ödür. бу отоно государственный ыгар билен ари боростой болду хатта. Эрдэ ырахан это. Метем же техника хайна хаята уна вообще государственный технологияттан каток болла, зависимый болла ди хатта. Таяхна билген ханан көр бу. Эрдэ паровозтар да çok bitti. Takın bu tahtın kanıgara jeni hangın daşı паровозкын угуттун bitti. Daşı aynatın jeni болду. Bu составын бәті практически независимый bitti. Билим барса тоғын бірген электрифицированный. Вот соқ болла, все, темир суол сурда жен болду. Билген тяговой подстанцияна жаттын, все bitti. Bir күнгө сол барбат. Линияны быхабаттатын поезд барбат. Каннара 100 километр расы бьет темир холтын hepti. Высоковольтный линияны быхабаттатын 200 киловатт, 100 киловатт поезд аяннават hepti. Вот вроде тоғата. Каннара подстанция майда 200 киловатт поезд кайын аяннават. Битті. Битті ағыны простой болды. Қолар бұл простой пример. Білін, Жокусага аэропорт бар дейді. Онны приводная станция дем бар. Ол приводной станция аянна, все. Эти бойыннақ таймалар кайын жолдар баттар дем бар. Конечно, оны тоғата переноснойлар, балалар, времендер, балалар. Оны қаған ағылай, қардылай тайма. Уже қолар бір неделе аэропорт кайын үлелі әбәт дем бар. Основной резервный станциясын ажатан бітсен бітті. Да даже ота оқалардан бітті дем бар. Это, блин, даже способ передачи информации улаханек улари дагади. Вот это, да. Аны билен коллаборате бары федеральный системалар, бары база данных, бары интернет через. Билен бу коллабора интернеты быватта, интернет кабели, нехелен интернеты хакалар, бидде платеж барбат, ток барбат. Өсөл быгар спутниковой аджандагана хандыгар ол Сбербанк банкине битти булар. Паралич экономики. Онну кеме элбак. Мен бу калар жуксага этерет хитте. Жуксага банкоматы оттур нату хатты. Банкоматы кын тоңорон бихады битте. Каленген ол тоғада. Краны хан бихаган уты хүрен халыгына битти бу хатты. Кан ол оттоқтарадлы Астурия деп келди. Окурдук коллабора элбак предприятияны ачыта коя болду. Ну, так бәті бартал жанары турар. Вот тем более барта бәті жанары турар хетте. Оны даже түгөр ачаттакка даган хетте. Кимде итегайы бу хетте. Бу кандай диверсантлар келдилер, таймала келдилер дигенде. Бу кимере оңордо диген хетте. Таяхана тагы дакка тоғада. Итак барта жанары турар. Барса, ну, износылырга өтті. Бары этелер хетте. Онаны ол быйгар специалисттер бу хохтар. Токуйда таймала хетте. Барса бияне аны околар авария боллагана онны просто качып кудалар деме. Эме барса раскир була хетте. Колобра бу механабынан хака херен хака жонун карыстык багалак ки хетте. О ки наоборот хака хергер ырахан оңороннар хетте. Очоны мобилизация барбат, очоны призыв барбат хетте. Токтоле ләбәт кен бу хетте. Ана бу жокуска тоң халлаган хетте. Гуманитарная катастрофа. Миллиардына качы кутулдар хетте. Жан богата камсанар, качы богата кирер хетте. Хака хергер. Вроде расход, но в то же время тоқтаған онны күйін үлі ләбәттен болады. Мобилизацияның манны кейін женітті. Үлет аймақ.
Вот. Үле барбат этте. Ол эми Олаттарга бартын оноңорго восстанавливайдырга. Атчы бар. бу онтон холобра нелемгили тонлогона, мире тонлогона этте. Уже алмаз чок постагына лаппа гыйыр этте. Ол качы хериге барбат этте. Тим бир бу холобра бихи хака херигер краны оңоно олорбут этте. Бәбитте тиер дем болар. Ол миллион кине ахатарга хайырга этте. Бак кычына аты болду. Ол мен бу хака херер деревняга билмди. Просто байдык олар этте. Дигинен ол келер качыта оңгымытын бире келер өтө ол хетте. Уна жонго таткатар өтө болла. Деревне onun же байдык олар өтө дем болар. Он так бехол то бюджет аңара администрацияга отоплениега барар. Так калланы оттолдырып улахан камнастарга барар, тояттарга, таймаларга. Ну, улахан туата вактар дем болар. О кудды кеми хака хергер эти правительство битамалар бу теннене холобра. Бу хака хер правительство уна Финляндия правительство хетте. Канна Джон Элбага хетти би. Оннук. Тох өсөйте мирне ин нөрөнгүр тухнан де. Арай мен кутталым бар караник. Консорнинг дегенде куты бебе хабар. Арай алжаны бардан де. Баха хере болу тох Россия барда. Ана арай те олигархтар армиялар хатчылар дем баран мирнайы жондору хомиям баран эмиондык Бу Денер кутук оңороктор хөптүден эник риск барды хоктүден. бар бага булла хатта. Ол гынан баран ол жоннор армияны хомерында ярахатта. Халангыр бу. Одно дело комфортабельных условиях хәриле хәтта. Ханар Африкага ду, Малига ду хәтта. Хлас, ичо иде ду хәтта. Ду ханар хака хәриле кен -5 градуска, -4 градуска хәриле хәтта хәтта. Би кинер бир көн хигер хокон гороктун септем хәтта. Калан отоплениялар бу хәтта татып бүттүләр дем бу. Аны эти барта промышленность барта хүддах энергетикаттан зависимайдар диетте. Чоқ ол алмаз костагына линияны бу хәтта хәтта бүтте. Оны тохта көн ләвәт дем була. Ол эти кинер аны конечно тугора гора тестирен сөтте ол. ДНР, ЛНР образе хәтта. Но ачыгына кинер тудаганы көн антын баттыр. Ачыгына ме битнегетте кефтехтерин надо булар. Договаривайся надо дем булар. Таяхына крадуйдуларга, бу даже Украина гудду хетте. Дойдуларга тугара будук оңоров барда чугас. Тугара ремонту кайы кемера жаттан биддак чугас. Онтан бияга каннар 3 километрнен барар линияга касты херге быхбаттан бистаханада. Ресейсто хох тохтолелевет. Түйдөгөн дем. Вертолет надо, короче, снегоход. Вот. Онутын тынчана кейін ада қарулырға хайырға хетте. Ол холовра повстанецтерны кадактарына бу биттен тоқтағаны бир өңөлө вактак болғаны оның орыр чепшики. Катчем ол каннара Африкага ду таймага ду хетте. Ундан уже холовра би хүддә просто идук хайырды хапылат. Кинлер армия хомыйлар, оны же бими армия хомыйсы. Ona bitti. Ол же кинлер тоата кинлерге хелиһага бөҗөннәр бедики булыктын сеттем. Колобра ол түгәни гәһәтте. Кимере бия хаба җиһәт түгәни гәһәтте. Би бу Украинтын кемегә җиһәт бити. Доброволецтар. Алар гөр тәһәлә хәлбә доброволец калия Украинтын. Нучалар утары киссе хәтте. Каннары рах хахайр гәһәтте. Ишә хамнаска. Тахбитен не мөхәтте. Ветеран нөл бахпалар булды хәрәкәтен. Конечно, вот он Россия утары, лучшалар утары Аллах кайы дедем булар. Басқа да хәрәләр җандара. Вот тут правда. Хатчыга сөйер көтә. Вот то. Ол хибилен алар хакайрын армиятын орбутор. Конечно, Украинтан, Амуксириттан специалисттер көлөннөр көмөлөстере дигән. Бюджеттан сагалаты үтәкәп уже бу Россия лучшалар хакавалаттырды неме бәдерин көмөлөрүн оңуруктура. Астурия килектер дигән булар. Араханы улаттар баллар.
Битахут. Тут кепстех барон. Эти Азия, Юго-Восточная Азия, ну вообще Восточная Азия буллади. Того де тахна билген мен эти бир японской журналист эксперты китте кепстех жабан. Оны этерин курдук. Жа билген Япония хериге билемнен эрдис. Кими китте билемнен эрдис, оны бас аппетага. Кытай болоду, Северная Корея болду, этер багар Россия болоду. Ондуктен эме бар. Ол химин ханабар жаблин театр военных действий каратык туққа уларинер быхлах на азиатский этот карту, на азиатскую карту региона. Мен туақтен естудім деді ол туата. Білем вообще туақ периодка келді өттен болар. Хәри кәмә. Кыргыз кәмегер келді өттен болар. Таяқына технология мәттәті туғат экономика хайдыта бытара алла. Иннегінен бары хәриге оқтан өрәлілден болар. Оны бары оқалары экономиканы хайнарға әме оборонка әме жақай көмелер болар. Алайым бары гонка вооружений, бары мелкие конфликты, хәриле кәмнері. Алайым, в принципе, оған сәри болу болсап, но кыра-кыра әлбәқ онна манна. Ол бұхығар Россия ғылыта олақанны кимдағына аха бақада қалы дем болар. Таяқына ол же Қандар Америкаға конфликт ол с Мексикой тоқту кыра хәри бұдан тоқ болу дем болар. Чем Қандара андайды қайыр бағығар Россия ғыллара деді. Онна бары бәлемнелері ден ол әме глобальный катастрофалар болады. Ол Россия ғылыта көзді. Білін Россия ғылынағына гуманитарный катастрофа. Ол аты миллионнен жан қанлары ғылылар, куатар, қайыр. Әлбәқ онтан-мантан миротворческие войска да болу. Это қаларды тоқыдық. Революция 17 года кәнеттен көрдік. Олымны хебескедер кәшілет интервенция деніпті. По факту это тоқтеті. Как это, гуманитарные войска кәләнер. Бәрәдігі олықтығы табыттыр дем болар. Америкалар, Англиялар бәлеріс қылаттыр, Архангельскігі қарабыллауыттыра. Ол же күрдік Владивостокада Москва, бұғада да болар. Страшный әлбәқтен болар. Олар кәләнер американецтер қарабыллылар. Бәлерін бұл тоғата. Россияға ол Первой войне көмелерін. Оны кәндігі же интервенция. Оны гражданская рейвігер. То за красных, то за белых көмелігілер демат. Онны кәме білін болғаны, конечно, Япония армия қалабыра. Аны өсі тоқтен болу де, қалабыра болу. Хақайра ұғылынағына кемтен көмек көрді өтеді. Бастықы білемеға. Америкаттан ду, Японияттан ду, Кореяттан ду, Китайттан ду, Турцияттан ду, Казахстантан ду. Бары разу фюрен кәлияқтар дем болар. Көмөлі әуіттен, армия оңыр ғытуар, қайғытуар. Бұл бет техника бұдан тылағын. Бе инструктор бұл, бе аллатыр бұл көмөлі әуіттері дейін. Тәуқында кем басты кәлбет, ол хамай тоғылар бұлай, приоритет. Ол аты келер специалистера, келер жанры көмөлі әуіттер, ол аты будущем, будущемдігітті хевәс күштәқ болар дем болар. Лоббирование своих интересов. Вот, лоббирование своих интересов. Ол туғыры секілер қатчы беректірі, серейбе беректірі, барсы көмілі өлі дейм өте. Даже ол туғыта, кемел хавади харығындағына тоқта-тоқсыры дейм өте. Кер бартан николар ди. Обычные рыночные отношения владеть. Простой. Вот, он туғын да болады, простой. Оны кемері кәлем бейдіне қамбатты дейін өте. Кемер қамбаттарына аттырыны қайысы бұлай. Дәмедеме бұл кейі көмілі туғыта. Тоға бартын әнілік тақыны дейм болу өте. Лучше туғата, кімді ұлықтақ, бәлді ұлықтақ, бір кінігітті экономический сотрудничение болады. Кім үші условия бербет ке, ол кей кәерден болады. Все по-честному. А не кім хамы күштақ бір жерден болады. Отыр бұл хақаларға бәбет тоқпыт өментелеппін олар енері бұлақ берген. Тоғыдықына тебіреме олар ян тоқпыт. Улаттық бітті ме? Ратты баттанын түхірі өр олардық бітті аластарынан, деревінлерінен. Білейінше атын тері көрін, жондары күтті кәпсетен, атын дойдулары қайдақылар оларын көрінді. Тоқпыт металітеп бітіме олар е бұлады. Білейін ұлыстағағын, аластағағын енден қайығын ады. Картық олар е. Механавынан даже тоғата, оның қайды да дем болды қатта.
өр бремега бедне ким даганы төөгүдүн буспатага хатта. Кимер булды өр таккан калар, оны быхбаттылар демо. Бу революция калетте хатта. Хамай чагылка жонор бутун, хамай күттә жонор бутун быхбатталар демо хатта. Бастан гражданский сириге, онтон репрессиялан, онтон ол 37-й год келбите хатта. Онтон агада деритигер бараларын тугата. Хамай чулуу хакалар бутун, онна барын окумай дактар дихетти. Ол каниттенде бидилан такыбыт жонру экстремист, террорист яннер жа кайголо доллар кайгыл, диссидент аттанар кайголо доллар кайгыла жамата. Оны лаханны гол тугата. Бу атыпта. Онтон же бу тогонысыларга хевеске сөз хыллан. Аргайды же тугата. Жонаната ахыллан дебикерлы же тугата. Элбек ки таккан раддемо тагысты деп калды. Onu көрөнү хөттө. Onu бери бодак болот хөттө. Буряттар, калмыктар, татарлар, onu бар такалар болот хөттө. Ол тугата. Ким деген этте өлөр буспат дем бу. Ол ген бу хериме нучаларга нада. Россияга нада, Москвага нада. Таяхна бу жонру активный жонру балаларын уакка матабыт хериге. Ол утарар жонру грейсет үйребит. Оннан хамы ярайдары хайгылар да бу. Бүтте. Эме тишина яматта. Гына маран билин ол хевеске сүкәмнә билин спокойно за границу барып кайтты. Ол һин албах тоғыта саха билин граница баран тына халла. Олар кандай хөпәтләр, олар энергиялары бар дем булат. Нада булагына олар төн яктыра. Томна, конечно, кухана дем бу билин эме хәриге баран кулут кудлык албах саха өлле, уны луга да каны дем бу. Ол Россия политиката. Инник хәри көмөтнән жонру народ еще жонрун растыр деп экел. Баччы кухаган дойдуттан араксарга так просто ме барба булып кетти. Бар бөтөме ханнак булып так. Надеюсь, инден битерне хан токтот. Ини хада. Вот. Холор көмөл бадак бутна барса олох шер булып, барса шер булып. Көмөл бадак бутна эме маны бу эрген келе турып кетти. Хәритте хәриге хәҗәветтем. О холора Эвеске союзда хәлиһә тахуны курдук. Бихем yok курдук эме. Би просто аяк бетербәп булын. Ол кырдыкча Вьетнамнан, Анголанан. Onun манан бидиләр регионлар дип кылды. Онтон татарларын, таймаларын улахан народтар әлбәттә эше хыртасыр ди. О курдук эме хайырлы җан булар. Жон үшүеттин, народ үшүеттин быһаллар. Хәдиләреннән Таунда камбаттаһын булла. Кимер өрө көрбөтө, утары көрбөтө баларын кайголдан хәлләр, бүтән хәлләр. Та биле онук же Кытай жарыктанар. Тәме тоталитарны да булла. Ол һинеме эстере булды. Ол хин мен хавар жабылын бу улахан улари бол турдаган улахан геополитический. Улахан дойдулар херилере бол турдан би хамы надлах садачбыт тыннахра халык бытнады. Культура бытын, тыл бытын, жонор бытын, олтыр бытын, кыргыттар бытын бартын халырых бытнады. Максимально сколько возможно. И курдук. Только, короче, выжить поллади. Пережить этот момент. Он кеттен жабаби дойду бутын, ты бутан хамы хагалыптан. Он вас оңорыптын хөп. Он вас мен жөмен итағайабын. Жондор, өйдер. Onun orarga min hanamının bu minna jonu belem ne kanada. Ol hem bilen bihe bu proyekt bütülelenir. Hatırı ne teham var bilen bu. Kim köngül hin kişiyen bagala olattar, kırgıttar. Загран паспорт он. Hatırı nabor hagalныга ömür akpıt. Мен холобра багардын даганы Россиядан, конечно, кем бар бакын. Бу бәбит култар бедел бактыр. Билен арсан барганда буда уже бәбит тояттар бу утарсаллар хәтта. Таякына киллер катчылара, квартиралара барса Москвага. ФСБлар бу МВДлар бу барса кәдиләр. Ол аны улахан тояттар ким даганы бенден чуга хапат тем булар. Или замнара олар обязательно нучча дему. Үчүдүк камбаттан оларлар. Ол аны утары барсын барарга атын өй сананады. Онна хатаһын нады булат. Оны бардын үйрәт якынада, оны бардын бир якынада. Олар бу
Украиналар университет вольных народов тен аспыттара. Онно бу эдер чөтү үйрөтелер. Онно сахалар да үйренилер. Буряттар, калмыктар, татардар бары ким багалах онны үйренер. Университет вольных народов тен. Хайдах государство оңголлары, хайдах функционеридури, тох надатын. О курдук эме билин би армияны белемне якбыт. Хайдах кыра аксанна харары. Улахан армия өтөрү кийсерге ден. Эме бу. Хайдах экономияны аджатарга, хайдах аштагы кыярга, хайдах ФСБны хокоңорга. Ол барта иннеки бар дем олар. Унатын мен эпептен хепти бу. Хасын ыгылан халы ден. Хылан арны хылан халы хепти. Бу эме өрүле. 1, 2, 3, 4, 5 сухылты. Ага. Ол билен спокойно билен ыксабакка белемне коептем. Арксабакка экономикана жатабыт. Ыксабакка вол тимер хох, тимер сол сох болар. Ыксабакка электричество вот сох болар. Жан жажаңыяр бензин сох болар. Ол кенеттен жан бәти итәр. Да бу бияка бу государство надо да хохты. Ама бие бәбит бу кыен алар бапыт сөйле. Тем более Америка, Кытай, Япония, Казахстан, там, Турция, таким багат. Монголия дагы, көмөлөһөн сөптем бар. Бияка. Красанна авторукка 1 миллион кек баскы бар чүпчкалар булай. Вот, колабор мен кепсивин дейт. Берлинский кризистен бобда дейт. Второй мировой конфликттен. Онда Америка 5 миллион лах кораты. Самолеттардан ахатан олар буда. Төгүрчү барда хебескейдер. Онда Западный Берлин 5 миллион килолар. Оны ол кылыбыга самолеттардан ахатан олар буда дема. Чокторун, астарын, тайма барсын. Бензиндерин самолеттардан ахалар дема. Bir günde 200 самолет төгәртәгән бар. Аны 1 миллионнак республиканы эсәгә булатын. Ол гуманитарный кризис булганда, конечно, это. Котар жонлар бер кодоктор әйтте. Бабай жонлар бер Москвадан, Греция тагынан квартира Испания квартираларын кодоктор дигән булыр. Барастой жон Бластер, Канада. Местный самоуправление 9 жакалар болады. Местный самоуправление. Вот, оно калар өттөна хәтта. О шанс бар булу хәтта. Ким багалах ол булалар дем булар. Оны мен дәвинде. Мен әрелемден бар бу җаннар хәтта. Греция тагын календар, кинләр атын өйдә ханалар җаннар, атын государство орохтырнада. Россия копияты бу бакка. Это инник тояттара хогатта. Кихили жанарда хатта. Колора барта дындык тем бар. Ачалар бе хайдавыт ачага инники барабыт. Ата Россия копиятын олдак бутна. То дем бар. Тох наралах болар дем. Бе өстәкпит шәбәбе тәрә булар булып битте. Бәбе тәрә. Бу Бәбе кенабыт, бәбе кеногробыт. Атак эти толку долларов бег камапыт хатамат кен оңорбоп келеден индик ити бар булар өстөк индик толку бу билетин это бинде билин элбәки я хайрер толку доллар оло да хата Россияны каяргына типте кайтта хата дирек ибет этте ол хата просто бул это оно агаяк халлат надо агаяк еще жана надалар битте дем темир солун, электричествоны, энергетиканы, логистиканы, ол дата-центрдары. Бірінші курсага эти барда компьютерга, барда серверга бар. Ол банковская информация, персональные данные барда. Қанна барын бұл, оттан біз бүтті. Разу тоқтағаны қоқ болар дем. Самое главное, бард кепсе пепетти, хорох жондар куттанықтара. О, бу жондар экстремисттер, террористтер, онуман хагараларден. Оно тяхм по международным законодательствам власть принадлежит народу. Вот кихи олор жетигер ту баргын он хэп. Вот. Народ власть. Оланы жетер хамы йөрәхән бит. Оны Оланы жетер багы самы йөрәхән.
Мен бу деревне хама хажамын Аллах дебетим. Бу туата. Мен сирим. Мен салгыным. Мен ум. То кимерен яхаманна уян каден бидәхтәй. Мен хадда голор бун. Каһан кустурбун. Туата. Тох маха каддар бит. Ама мен бәм бу өбүнән кыен олар бапун дөнья. Ол мен әдәбенә сахайра башка барда гына Аллах абсолютно көңүл болганнар. Жон бәте бу харыктак. Бу тугады. Деревне хегер деревне бәте бу харыктан бу. Кайда халарларын, каһан кустулларын, канна маскерделлерин, onun manlık liskoğundan taymanın kibbekke diyen bulur hatta. Onun manlık hakonlardan kibbekke. Даже ол тehen налог комияларын эми бәлери bu haraların kurduk hatta. Bu kolabora drevne alар жандар баһалыктарын бәлери хамнастыйларын гына kurduk деп калды. Нук. Onu kadar bu tabi. Вот аластахан, улустахан кухан дилдерди. Onu üçge ötüteceğim mandık. Hihi tokuydan bәтін деревенте вот бастан бәтін алахаттын деревенте халы тахап. Окыты улугар таккар бәт. Улугар. Окытын жа бәтін дойдутор болады республика. Onu бихи Норопут хахамуга. Хата хахара муга болбатак болады. Хахамуга не бах атын болады. Жа бремет келде политическую нацию дейт курдук. Билин политический нация болар бут кемит келде. Жа бәбит государство бутын, бәбит халком бутын туроран, тохтун на карте мира должны обозначиться. Бәбит и апыты холбун турор тапыт. О, ол хетебине. Эдер чекка загран паспорт орун атыр этне үңөрөгөн дем бола. Ахайын сугар кисерге. Жа бартын кепсеттип бахлах, чона лат тал. Чона комментарийдері хуруюң. Ағықпыт, чона аныскеме по комментариям будем работать болады. Бутына, сол вопрос бар булана петтеққа хап. Унатын эдебинде. Бәренненин рахан кемне калиясыра, тана жаннар нада болуқтара. Этенге